gan sek rina apostle nun rina acts tong bok khao sa kami tung tangs ti hai thu man sai tung lat dai na man sai rina katung lat khao su pakan dai tel tangs tu na saba mai ka goi hai thu gibberish gang bang mitong dai kaba mak mitong dai thiam rina sensuna saba ngai mitong dai tu na saba mini ai chu la we aniu man sai pai na rina ne ngai tangs tu na saba mai hai kazat akhat na dai tu na ne ngai kiura magai 1 Corinthians chapter 12 tong verse 10 khau mikum na sai different kinds of tongues tu na sai Bible version ka sai kharina various kinds of tongues tu na sapanai kan sai kharina varieties of tongues tu na sapanai mai ka ba tu taboy tongues tu na saba mai hai kazat pai na ye tu na sa tungai kumna tongues tung luan khau interpret chu chui na ra mai tu thai din chui na din than thek thenga dilau bak ti khoroina confusion hai nai na bamba mi to ngai gan sa ra ka khan nei tongues tu ba mai runa church khau division pai na phongo ngai tu na sawai je Matthew tongues runa division khatness ne phongo ma gai tongues tung luan khau confusion nai mi runa de thain than mak mai runa de division phongo mai hai tongues rina khatness ni church khau division phungom gai tana hai kam salon ni bitong thai one who speak in a tongue speak not to men but to God for no one understand him but he utter mysteries in the spirit the one who speak in the tongues build up himself tongues haba mai kamai tarina man sai khau saba mi to na magai tiki ra guang khau katsu ba mi tong dai tana sai man sai gan khat na resani kamai sabamita thai magai tana sai tigi bumang khau kamai thai lau bitong la sabami to ngai tang sabamai kamai tai karana kata build up kasiam thauna ti tan thauna bamami to ngai tana kam sai now khau hai confuse so khanai x khau ziep nun rina sa kamai tung tangs te tho kaniroi sapat megan khau greeks me purina greeks melat khau suparai tana sai Hebrews may puni Hebrews milat kau supa tuang. Tigin tao 1 Corinthians chapter 14 tuang verse 2 le 4 kau sadaba mitu mansai gan kat na resani thai magai raguk na dai tana kumasai saba may pungan na thai magai tana kumasai so may hai thu raguk rina prayer language private tongues raguk ta katsu hang na tilaw mitung kai pa dai mi hai tho kumna may hai sarai ka may tuang tongues zat telena bye bye ta te tong ai sarai ka me turina sign suna lum lau mak minun khau ti lau mi tong tongues zat akha thai kom nan taw sadaba me turina raw guang ta ani ruina kalum be gan khau katsu na bam khang ti lau mi tong tongues thai te tong ai man sai gan sak ruina taw gan khau tang saba me tu kamai ni thai mak mai bai minute thai mak apostle nun ri sa ka me thu kaniu sapat me gan khau wong ba me goi ru na sulo me goi ru katung lat khau su pakan dai tan sabamita mai thai tangs thai kazat bye bye na nai tan re ta tongai kumna ani ru na tangs khau kalum be gan khau tang sabam be gan khau kaba mak pitung la sabam mitong ram gai we are speaking to God ra gong ta ani ka chu ba mitong dai gan sa ri sa wai ai gen ta magai nang ni gen ta magai yes nang ni gen ta ni tong ram me ai ni gen ta ni tong ram gai kalam ki thu mai hai bumang tung lat bumang ta kachu khang spirit to spirit kachu khang tilaw mi tung lat dai bible khon that na sai for no one understand him na sai man sai gan khat na resani gen ta magai na sai so mai hai private tongues ta sabami tungai personal prayer language ta sabami tungai ta tong the